Kaseng hitu mentaka sengi ka arpula tereng ujeliu arajar arpulai kelelek ban kendang ya kawe ke jung thung kambe an. Hakatna program implementation and evaluation. Mereka belengok kalang bandala poih ketika jaka ke bahaba po kanokrek building ni kata sekretariat alak baki pulit kelas serta namar baki liu jengtip bakaseng hitu kalak man pelong ya ke jaki hapo kan ni ke building. Dehadian bau presiden yang keseng ubadon bau khar ulah pensotu yaki baka ditang kanjuan bu ya kasti ban ujo dia kade jing chung kambe an baki la sya yaki bakian rong sepo banyak kendo yu astan director jangan dikata trikam seng lalap ya kani hadi maklayo ya kasiti ke bala pha da menteri jang sokar jela Markus N Marak ulang menteri jakatra sol bat kiwi dikitrat akabula pha siti siki nang punya jang kani katra trikam thungkam ya kawi ke brio kum ka kampion da ka ong baka dika beriu kebon nak kalong ye long sem ke beduk alu dapat thung ya kani plam kan ke jeng interview kini ke jeng lap jeng himo ya kan ya kan program implementation kade halor kai kalong kunim ni hadin bangiyo ya kan ka wei sti ka bai tho do minister in charge PHE soil jong ko water conservation housing Markus and Marak bade yu naka NPP MLA jongga dep nong tam halor niyo egani ki sithe ngilap bo utho katkum ka letter ka ba dated silong khatra me ar ko apply ka ongkum ne enclose please find her with the application along with necessary testimonial certificate in respect of Srimati Jenny G Moment, daughter of late PG Moment, who is applying for the post of a peon in the office against the existing vacancy. She hails from a poor family background and the sole breadwinner of a family who is a pensioner mother expired during the year 2021. As such, there is no one to support her. In this regard, kindly consider her request as a special case and appoint her in the vacant post of peon. Hadian mengilap ikan ni. Link bagi source of information. Tengi ni semua day ban ai ke jing thok ban pan ke jing shai na director jeng program implementation and evaluation Ram Kumar IS ke umdon ngila IT na assistant director ya kan ikam bat hakani kiti ngila thok bat ngila ban semua ba ngilong ki ba persa ba pinsu ya thongkam sop claim da ya diklenti the claim da I advertisement claim da ya ki procedure ki biang te jingle jong new minister kamut kile diklenti kabam dei tengir nakaleng ka hito kumbangi sekran nakapor sakapor ba tada pipin ingi diklenti kabam dei ngirungin pin pi diklenti sarkai kai kata diklenti sarkai kalong kumne ba ngin ban se ngimshan rain do ban tani ki kumbangi la dep tan teng mana kane yaki halor ka bah reservation polisi halor ka ne ka higher and technical ngin tan beng se sen ki hapok ka high court lada ki beteng ban thungkam sop ban lada kim pun sange mardor ya kan ka post ban thap je ini Sri Mati Jenny Moment hakan ka kampus pian oh ngimdon ka jing persya lada ide na ka sesu karo lan ne kasi Henry no hi upaya te kalenti ko mamde ngingin long bit mau jupot janoi ma te haro kanu pinai por kan peken jubab ne peken persya kan ni ka kan ya sei but kajing bukor kan indefinite lah kan no ko la dangim yo jubab within a week ta kamot ken si mentar kasi la day kasi Friday tengin bu hadu next week Friday la da kam dani ada kim jubab dan kim ain signal lingba ka department tengin ban se nyahaban tiet khang cheying kasri